Right, I have Mr. Emphius with me who came second in the 21K Open category only for the Meghalaya citizens. Fisko kumno hakaniga por. Ngasko komen namar bang yo ban long ba arm ta kasi ten kong na sabru ngai kuble yo blay ta kan rat bulai kanika step up nai minta ski bangin yo banya mare ya kanika half marathon 21 km kalba pelong na kanika Government of Meghalaya tengi ngai kuble ya ka Meghalaya bakala pelong ya kanika sing mare 40 km kaba kasin ka ban kong kaba pelong hapoka city hapo shalong te katangka problem dia nomor bakala bun plaki kali khamtam la astang khamslam tangam tahi Ye kani chaj race fiju prepare kano banai. lagu dokumento ndo banai kawai ka event tangam tahi The hak to ski longom name step ke ke jingmo chupir khat pidon shoban stang race. Syaban stang garis ka cumut tengah kalong ba nganjo ka cingcop hi kawai bangala ban pendep ka timing babiang tangam tahi Kanu fiyo ka timing hakani ka race. timing aklam yura ka timing la shim isa hi kibal deban pe jang dei amara ka baje aklam bara hand step The Fisko kum gini ki chaj races ki deban don haman kayu haman nubanai haman kayu bafinyo mo experience kumakiong. Lada long ka bala lada pelong haman laki benai lane haman laki ayom kawai long kaya cingarap ka bankong te kali ka cikot cikya namar pi kibala rang ba ru teng menta ngai bagi don kemkini ki kategori haka jindon jangan ke kategori ki bala temen ru ngai ki lakam lang ba mo ki senior citizen kelas dang banya mare kawai kadika cikot cikya ai khamtam yangi ki badang khna ru kidang pun ki khna kasi ki bakhlan banya mare teng ki dolat no teng ban mi sabaru teng kawai kadai tang nakacing dok kawai kabana ying nasam kaba long ki badan nakacing juna te kangkarpat ya ka long ya ka sarkari bakan pet bar khamtam ki khina ki badang stang ban kiu menta bakan yo ban penkrep ha khamtam menta ya ka khamtam ka sports kadai kawai kaba long ai ya kacing ban loyo ban mi khmat sabaru kadai long baka sports teng don lapeng kasi jungi khamtam ki nang kisukut no tang haying nang dam taru kisukut no tang poslong kimi yo ban mi khmat sabar namar kasi leka sabaru ka ba bantang ban qualify ru kadai ka ba ba ban mi khmat sabar te dalong kacing kalong kasi kapat ya kami Meghalaya bagan loy ka government jang Meghalaya hi to kawai bagan yarap khamtam mikin ba don ki bakwa sisa ban pengkret ya ka jeng ka juki haman lagi sports am mga krentang ya ka jeng yamare yaki athletic nagi marathon ne hab yaki noki sports su tang tai Kumulishibon ba Emphius ma. Kumulishibon na congratulations sibi.